بله تماشامان جا ایران مگوته ملسر خباتک گیرینگ با فن بله او خبات نها دو دسته مدایه فرنگا زانستین جواکی کودکاتا خوده افجارا اوله بله خباتکا پیشین جبر ویه که گله گیرینگه نها نویسکاری و بله خباتا گیرینگ برز عبدالله کران و دریه برز کران خیراتن سریده صاحبی گله سپاستم جانم بله برز عبدالله کران مگوته خباتک گله گیرینگه دقاطع خود افجارا پیشین اول نفسا راسته زمان کردی هر وقت تزانین به تایبتی دواری تگناسیا ترمینولوژیا زانستی دا لپاش مابو صدم وی گلکن هر وقت تزانین کردان به تایبتی پشتی شورش هنروری یعنی صنایع دبریمی کجارات بیجن پشتی شورش هنروری فرسندا دواری ام بیجن پروردهی و هینکاری دا خبتاندن زمان کردی ندیدن زیاده بدست نخستن دیدم عثمانیا دا لمدرسه کردستان زمان کردی وقت زمان پروردهی زمان دینی دهات خبتاندن د مدرسه دا شاگرد هبون خوندکار هبون بوی اوایل سر زمان کردی دهات راوستین بر همین کسین وقت احمد خانی ملای جزیری فخیت ایران دهاتن خوندن لمخابن پشتی آوابونا کومارا ترکیه اف فرسند جدس کرده هات استندن و اروکی هون جد زانن دمک دریج کردان فرسندا مفر خبتاندن زمان خون ندیتن وی اوای زمان کردی جی به تایبتی دواری ترمینولوژی دا تیگهناسی دل پاشما بله پاشما لی بله دیسا وی فرسنده مجنوبه و دستخست امتکارن دویه که بشه بله هدی دمشه جبو زمان کردی خبات لی بله جبر کو وی فرسنده هندی مجنوبه و دستخست از باورم برهمین دوی وارد جبو زمان کردی دیسا پیش و بچه وی که ماسی ام تمام بکن خبات نها یک شوانشی دستم دایه راسته به تایبتی وان سال داوی براستی ترکیه گوهرینین بنگهین گوهرینین کو وک شورش دکارن بین حساباندن بیکاتن چه بون ترت شش بابو کو گاوک گلک بشکتیه انا اجانس انا دولی نه دست پیکر جی پار و دست پیکر کو زمان کردی جی واشان دکه هجمانا چاپ منیا کردی قانون کردی زیده جوی زیده تر یا کو براستی خباتک وی اوایل سر مکر فرس کر پیوستیه کو آنی پیشبری ما لونیورسیته این ترکیه لچن لونیورسیته این ترکیه هر وقتی اون زانن دواری لیسانس و لیسانس بلند دا بش بون لمردینی بابو الموشی بابو لدرین وقت بینگولی و درسمی و باتمانی و دیاربکر هدیه دیلوانی ام دنیرن که بش هدی چاد و که به جیان دبینه ایجار مدی که حوجداری یک گلک گرینگ براستی به تایبتی به ترمینولوژی که هپار هیه نها اگر زمان گاوا کو خودان ترمینولوژی که هپار به هنگی منصوب این وی زمانی کسی که وی زمانی ددن و دستینن وی زمانی دپیون دکارن هف فهم بکن لی گاوا کو ترمینولوژی که هپار تونه به مخابن هفدو فهم کردن نممکنه و هر هوا زمان جی گلک لپاشت مینه نه زمان کردی حتی دما شورش هنروری یعنی صنایع دوریمیه براستی جزمان جیران مثلا جزمان فارسا جزمان عربی جزمان ترکی بت اوای نکیم تره لی پشتی شورش هنروری ده همو زمان دنیای دا گوهرین گلک مزن پیکاتن چونکی شورش هنروری بخو اوای جیانا چاندی و کلتری گوهارد و گلک پیوی نو درکتن مثلا پیوی که اجوارا بیجیم که تیگه هک وقت سرا به ترکی امجارات بیجن asgari ücret به انگلیزی بیجن minimum wage بیجن کاغلو میوه گوتنا ها دو کلی دا چاب خبتن دا کو جیانا روشنه دا دو چگانی ام بیجن تلویزیونی و وارنده دا گوتنه و ها جدریا مپیه ما دو کلی دا جبوی و گوتنا ها ما گو برکتا گیمترین برکت مجبوی اجرتی گو که مثلا زمان کردی دا اگر اون باش به کردی بزنن گاوا کو یک دچه یکی را دخبته که بو ایوارد به کادا کا برکتام بده از بچم او اجودریتی کم درینجی ام زانن که کوی هری کمه مینیمم ویج اسکاری اجرت به وی اوی ما چاوا کن به وی اوی پرگار کر بله وی پورتوگی وی برهمی داشتم وی کدوین نه سو وی شکلی قوم که برف کر دوی برهمی دا جانان ما براستی ری و رگا ما چبو اگر تبپرسی ما سیتشت کرن یک هم پیوین مین
کو هندابونه آن سروان نخامتینه آن دناف جوات دان ناین خطاندن آن هات نجبیر کرن آن گوتنین پیشی و متلوک و چیروک و چیروانو کاندان مانه بیبین مین بی جورای هبون ما او جنووا و جاندن مثلا نمونه یکی از بدم ته د زمان ترکی دا بیجن یاترم کا گلو بت انگلیزی بیجن اینوستمنت کا گلو میوه گوتنا ها بزمان کردی چا بگوتا لیگری ما بالا خدای که تدی گندی ما کرد بیجن که من ای سال همو پری خو به پز واگریدا من ای سال همو پری خو به تونی واگریدا او سرمیان خو به ویتشتی واگریدا لما امجوی در کتن ری و مگو مدید کو سرمیان گریدانی خود زمانی کردی ده هیا و یاترمه فارس جی مثلا جبوی وی گوتنید بیجن سرمیان گوزشتن منطقه زمان کردی و فارسی اروکی کو امسانن جبر کو دو زمانین اقربان نیسکی هفدونه بسر هفداد چه مجرا کو سرمیان گریدانی ای باشه یاترمجی چیه او جی سرمیان گریداره هن مثلا گوتنیم بیاوی هن گوتن جی هنکی کو به شاشی زمانی مدا مثلا بجیبونه یک جی گوتنا آنایسایی مثلا جبوی گوتنا آنایسایی کردین ما هنکا گوتنا قانون اساسی هناك قوتنا قانون بنجي هناك قوتنا ماك قانون هناك قوتنا زاغون قبلكو ام بالا خود نظام قوتنا ها مثلا زاغون جو بلغاري و جو زمان سلاوي هاتيه قانون اساسي جو فارسي هاتيه هناك جي دبيجن دستور كو او جي عربيتي نها قوتنا انا اساي ترك بخوجي السيرفي قوتنا جوي قوتنا پر نرازينه چونكي جو قوتنا قنستيتوتا لاتينيتي قنستيتوت آواگرنه دانینه سازگرنه جواته لسر بنگهی که جنووا دانین جنووا آواگرن روما ما دوی فرهنگا خدا جبوی گوتنا آنا اسایی به منتالیته که کردی مجرا گو ریباز آواهی ریباز آواهی گوتنا ریباز آواهی تام وکی ام بیجن چوا کو گوتنا کنستیتوتی دزمانین ام بیجن لاتینی دا جی گرتیه دزمانی ما دا جی تام بوی معنیه گوتنی واهیه گوتنین وها کو تدی تدا تبلیغیم هنه مدوی فرهنگ دا دوی چارچوبه دا او راست کردن مثلا هن گوتنین کو پر شاشی زمانی مداجی گرتنه کی جانه وک میناک دوی پیواژو چیه بله نه پیواژو امجب کارتینی تجیب کارتینی بالا خود مدای که تبی کردن کارتین گله راست گلک چاپمنین کردن دش چاپمنی کردی دا ve gotuna ha opsiyon disa tepkaran سال نوتا ve gotuna mxabim ba away şaşi dizmani me da wek bicibu neha kurdin me peyvajoy bi du mana xebtinin yek di mana süreça Tirki da yek jî di mana aşamaya Tirki da halbuki aşama mesela em bejin süreç jî İngilizce em jara proses ji bu aşamaya jî کو مرحله جیتی گفتن ام دوی استیج به انگلیسی د زمان کردی دا پیواژو وکا کتدی د گوتنا جفیلا ترکیه سرمکه جوی دری هاتلی درخستن halbuki یا کو داجو نه او سرمکه ترکیه یا کو دچه او پیشوا دچه دم وقت زانی جبروی که مدور دا راست کر مگو دم آجو لبری دم آجو پروسس وک خطه که ام بیجن مثلا جبرا دست بید که او بردوامی دچه و داجو دوی پروسس دا مرحله هیه که به انگلیزی جراد بیجن ستیج به ترکی جراد بیجن آشاما مجوی راجی گو دمواری و دم آجو لی مخابن کرده ما بگوپی گوتنا بشاشی پیواجو کتیا زمانی هون هم دشونا دم آجوی دا هم جی دشونا دمواری دا تخبتینن چما دمواری دمواری دا دم زمان و مکان لحف ده قلبن تین سر هفدو لوما مگو دم و وار هات سر هفدو بو آشاما مبوی وای خبتن تشتین و ساهنه دوی فرهنگه دا ماموستای مبوی خلطیجی مرا پار بکر تماشا ولی می ینکو وی پی ویب کارتینیش بوانشی از هیوی رجات کم وی گوتنا پیواجوی براسی جی نخوشه یعنی وقت کمو گوش سرمکا ترکیتی حالبوکی جبر کو کردیم باش یعنی گاوا حوالین من کو اف گوتن چه کرنه دانینه جو سرمکا ترکی چویه halbuki ج دم yani ج چوینا دمیه yani دم آجویه یا کد چه دمه پروسس دمه هم دم آجو بویژن و هم چیتر و هم راستر به هم جو وقت شوجینی لگوین کسی وقت من نخه وقت و پی و دیسا بپرانی بسا بخلتی پیوه که کوتب کارانی کیشانه وقت میناگم دیسا براستی وقت کمگو وی گوتنا پرزیده یعنی بالا مدکشینه نه او یک جیت دی گوتنا ام بین زاگون مثلا دبیجن
قانون اساسی دبیجن قانون بنگهین دبیجن ماکا قانون دبیجن دستور دبیجن سرگیجیک تبلیغیک قلم شيء دبي اكيد هي دبي ام تسيو سجنا راكن هي دي زمان خودنا نشتاندن مثلا زاني مثلا ريباز اوایدا تشتك دجي ريباز اوایت تدويجي لي او ياكو ريبازا يا سايان تشيدك يا سمايرا دي تشيفيجي قال كردي مثلا هن قوتنا خبتين لي نزان قال قوتنين كو هم معنانا نيزكي وانن اوي بتشاوي وانا خبتنا قصري خوجي سروان ناشينن مجبوی یاسامایا کو به ترکی دبیجن انگلیسی legislation مجبوی و جی ریبازدانی گو مثلا ریبازدانی چیه مجلسه legislation ریبازدانی چیت که او ریبازان چیت که روما مگو ریبازدانی ریوبری و دادباری و یاساما یورتمه یارگی موساد وی فرهنگ دا به فرمی وان راستین مبجی کر ام هیویدارن که او کسین که به طایبتی دواری روزنامه‌گری و شانگری و دچاپمنی داد خبتن وکی و ام بیجن پیشکشیان و چه این تلویزیون دکن د تلویزیون دا پیشکشی دکن د خبتاندن زمان کردی دا خودان حساسیت بن و حتاش دستی مته ام پیوی لگورا اصلی وی لگور راستی وی بخبتینن داكو هم بدو باشتر و چیتر فهم بکن. چیتر فهم بکن. بله ینکو کسی کو هینو فریزمن دبنجی جبوانجی گرینگه. بتایبتی نها ایرو تدی وکو مگو پیشیل زمان کردی و بول اونیورسیته اندا خورتن مد خوزن تزیم خو بزمان کردی بنویسینن. اجبو کو تزی خو مثلا تزه کی خو بکار بی بزمان کردی بنویسینی هن ترمین مهنه مثلا تیگه ناسیه که بنگهیج مرا لازمه مثلا دوی نتیلکلی چونلق به ترکی دبیجه دیویار چه بیشی بکردی مجرا گوتیه پرانیا ام بیجن چه بار دوی داره دا گوتنا مثلا نیجلیک و نتیلیک که ترکی پرخواش مثلا رونشتیه دوی داره دا دوی فرهنگا هدا موک چنداری و چه باری بسازکریه چما چهباری چما نیتلیک چونکی چهباری او تشته کو باری خوشی گرتیه جه چهبیه نواروک یا وی جتی نیتلیک اوه کوانتیتی و کوالیتی به انگلیسی جرات بجن تشته نوساله مثلا زمان ترکی دا تدی سومت و سویت گوتنین اوانان پرد خبتینن فرهنگ آمده سومت و سویت وقت دیتباری و ندیتباری هاتیه بکارانین جخو سومت زمان کردی دا هفو بر بچعبه فقط نینیاوی خوش ندبون نه بر بچعب نخواشو لما یا بر بچعب دیتباره مجبوی نینیاوی جی مگو ندیتبار دا عربی دا جی تدی مجرد و مشخص فقط اشتاکی بیجم دا مثلا ترمینولوژی دا جی د آماده کردن و کتاب دا بگومان مجی ترمینولوژیان مل ترمینولوژیا زمان جیران گلک نهارتم سر گلک خبتین مبالا خدایی که زمان ترکی دواری ترمینولوژی دیا گلک به پیشکتیه مثلا هن کسان اتنازی خوب به آواهی بسازی زمان ترکی دکن باور به سازی زمان ترکی آواهی زمان ترکی د خدمت که گلک چه گلک باش زمان ترکی را کریه او گوتنی موسا چه کنه که امجید خبتینن ایرو هر متن فلسفی ام بهسانی براحتی کارین ورگیرن سر زمان ترکی افجی خبات وانه جبهی نوین کدانه زمان ترکی ده مثلا تشتکی جذبه وقتی ما برکی کرده فارسی ترمینولوژی خون دیگهناسی خو بگشتی همه بیجه به توایج عربیستان دیه لو ما مدخواست دوی خبات خدا ام فارسی استفاده بکن لی هر جارا کمال دری فارسی دخست ام راستی گوتن عربی دهاتن ترکی نوسایه ترکی وی کاری ها پر باشتای رونشتاندن مجو خواست جبر به کی سانتره و دبیج جبر کارن نپیونو بگومان بله ونش جبو وی کی نه دخبتن جبو پیونو دما کو نوینن یم بیانه جی بگومان هن پیو هنه کی کو ام جرات وجن انترناسیونالن یعنی ناوله توینه گردونینه نه فرضه کو ام شونا پیو تلویزیون دارن گوتنه کی چیکن لهن گوتن هنه کی کو مجبورن ام وان بزمان مدا جنوبا بساسکن جنوبا دینن یا کمکریه چیه و کمکو پیوست سرنخانتی و شارتی دزیمه او درخستیه ناوی مثلا هنگ پیویجی هنه مثلا آلیک وان زندینه آلیک وان نزندیه یا مریه یا جی سرنخانتیه دیندار هیا کردی داد زانی بله دیندار کیه او کسی که ترکی جرات بجیم borçlu باشه آلاجاقلی چیه دو کردی دا اساس او جی هیا دینداره و او دیندار با یه دیجی دینباره چونکی وی دین لی بار کریه
مثلا davacı davalıyor yek dozdare یه دیجی دوزباره دیدی گوتنی موسا مچوا کرینه ما گوتنی موسا کو عالیه کوان ملک کوان حتی نها سرنخامتی من نات نخبتاندن مبوی ویدی فرهنگ دا فرم وانی راست خبتاندیه و هر وا کریه جیانی تشنی موسا گلکن دوی فرهنگ دا تبینی از کارم ببجم جانم اگر حوالک ما دوار اکادمیک دا بخوازد تزک دکترای آن تزک ماسترینه یا دکترای جی بنویسینه به هیسانی برهتی به آلیکاریابی فرهنگی دکاره بنویسینه و هر پیوا کو لیدگره جستدانوت او دوی فرهنگی دا وردیتن دورا 3000 تیگیهی دا قاورام دویجین یا بترکی پیو دوی فرهنگی دانه کو او زمان پیشکشی داجی پیشکتی داجی فرهنگی که بوی جورایی دو دورا وان پیوا دا دورا 10,000 آن 3,000 دا گوتنیم وی اویتی دا جی دیگرن بله براسی از باورم جبو خوندکاری میین کل زانی که هنده بشن کردولوژی داشت خوینن چافکانیک گلک جاو گیرنگه بله تشتک جی هلبت خباتن وها دل دخوازه که آلی دزگه که کمیسیونه که باورن کرن لی کسی کل وی فرهنگ بنرن برا فریقت فن برا بدلکی راحت لی بنرن مجلس ساله کی زیاتر هر پیوا کد وی فرهنگ دهاتیه بکاران کپتاندن الانیورسیته ما موشه بخوندکارین کردولوژی را بشا کردولوژی را ام سر پیوینه به دانشتندن وان به شیورین وان به سرگیجان به سر ایشان به وی اوای مچکریه خوندکار جمع کارن بجن آلیکاری بگمان خوندکارین لیسانس بلند ماستری و کمیسیونه که زمان کردید وی واردش مرابونه آلیکار و کوچ دست کمیسیونه که در کتبه اف خبات به وی اوای هاتیه پی چونکی هر گوتنا کو دوی فرهنگ در باس بوه بکی مانی جالی 100 کسان و بریا کوره چاپ کردن هاتیه دیتن هر وها بریا چاپونه جی او کسین کو دوار زمان کو دا خبات کردن جگل کان جوان را مشاندیه مل بیرو رای وان الفکری وان پرسیه مخوستیه مگوتیه کاغلو اگر پیشنیره کو تشتکی کو لیزر بکن هوا فرمو کرم کن ام لگوراوی بساز بکن فرهنگی کسین وک ام بیجن سعید وروش عبدالرحمن گمگون گل کسین کو ناویوان بد پیش کوتنی داجدانه سر زمان کردی خبات کرنه پیشنیاری وان جهنه مش پیشنیاری وان مگوخ داره پیشنیاری وان ما خواستی ام جوانجی بویا و استفاده بکن مخابن ام کاربون لبندا کمیسیونه که کو اوی بخابته و کارکی وها بکه بسکنینا اگر ما کمیسیونه کوسا یا هپار ما چیکرا خباتك بوی اوی 10 سالان کمتر 10 سال اویا دنابا سال نیوه که ما چیکر لی از هر کسی را وهات بیجم از نها وای کتم 49 ساله ادبیم 48 يعني 25 سال داویه که زمان کردی نویسیم مدوی داره دا کفش کرد که تدی برکی هنک به ناو عبدالله کرام پر نویسیم بکردی تنن هر چخاص دمکی من گرینندیه کووره که ادبی کری بوجی لی به ناو فلات ترگش هر وقت زانم 25 سال هي قدر 25 سال که ام دنویسیم خوندوانین کردیجی مبوی ناوی دناسن کتمتی بین ما خباتین ما برهمین ما بیزمانی چاپونه بله هری داوی ام و برهما گرینگ دوینن لی بله 24-25 ساله من خدمت دن زمانی کردی یعنی مثلا هند پیو هنه که پیوا دوزگر تدیج بوی سال جی تخت نادن اف گوتنا ها 25 ساله تخت نادن و گوتنا ها جی من چکر بود يعني اف دوزگری سر دوزگری اف گوتنا هاجی من دیاری زمانی کردی کربو لما خباتی می دواری تیگهناسی دا وقتی گو بکیمانی 24-25 سالن برهم جی د انجام خباتی 24-25 سالان دا آمده بیه او هاتیه برمه ام هیویدارم که ما دوی کاری دا يعني خدمتك باش کربه بگمان ویکی ماین مهبن تخابات بیکی ماین تخابات تکوزنین اگر پیشنیاریه که به اگر شاشیه که به چاپین دو دیا سوسیاده ام کاروانجی سر راست بکن لینها ام گلک ام بیجن سرفرازن سربلاندین که زمان کردی خودان فرهنگک به ویا وایه وی جورایه هر کسی که دخوازه دواری کلی دخاباته که لیکونینی بکه فریقت به سربلندی کارج به فرهنگ استفاده بکه اف سربلندی ما هری باشد کارم بیشم هری مثلا بله برز کرام بگه دخوازم ام لسر خباتین وک دواری کردولوژی ده ین زانیم گهان ام لسر وی که جب آخفن
ji bo vê hûnê bêjim çê bilê temaşaman ji Birêz Abdullah Kiran li zanîngeha Alparslan ya Mûşê wê derê doktorê doçent bir şeklî wezîfe jî dike berim tenê me vê berhemê me gote nivîskarî vê berhemê de ji xenî vê hem 24 salê nêzî xebatê xizmetê dide zimanê Kurdî di derbarê vê de nivîsên wê gelek yên hêjayên girîng ji hene ji xenî wê jalê zanîngehan jalê perwerdehiyên em bafin li hemberî em bêjin zimanê Kurdî astengiyên pirsgirêkên herî zêdeyên mezin çine ji bo ku zimên zêdetir pêş ve biçe û ji xenî wê dîsa me got diwarê Kurdolojiye de em bêjin xebatên zanîngehan û çawa dinexînin Niha her wekî tê zanîn ji serê sê çar salan ve ku pêşîl Mêrdînê piştra ji Mûşê duwarê Kurdolojiyê de di çarçoveyeke akademîk de xebatên li ser Kurdolojiyê dest pê kirin. Lîsansên bilind me 2 sal berê dest pê kir û xwendekar girtibûn. Mêrdînê salek di salhîna beriya me dest pê kiribû. Gelek di vî warî de eleqeyek gelek mezin heye. Gava ku em dixwazin xwendekar bigirin em mesela par me 125 kes girt ji bo em 2 roja îlan dikin tenê 2 roja da 300 400 500 kes tên serî lê didin. Eleqeyek mezin heye. Eleqeyek gelek mezin heye. Bes ez tiştê ku yani piçekî min xemgîn dike ev e her wekî tê zanîn ji serê demekê vaya li Tirkiye zimanê Kurdî yani li mektebên navîn em dikarin bivêjin wek dersên bijare tê xwendin. Lê mixabin lê gelek mixabin ku sed heyf û mixabin ku di vî warî da seredanên baş nehatin kirin. Dil dixwest ku gava ku ev fersend li pêş Kurdî were vekirin bi milyonan Kurd herin seredana xwe bikin da ku zimanê xwe pêşvetir bibin, zimanê xwe hîn bibin, zimanê xwe bikaribin bi zimanê xwe bixwînin û pê her wiha bidin û bistînin. Bifikirin, bafin. Lê mixabin seredan gelek kêm çêbû ew jî ji ber sedemê siyasiyê ku dixwazin zimanê Kurdî wek zimanê perwerdehî li universiteyê li hemû dibistanan bê xebtandin. Ev daxwazek rast e li cî ye lê beriya ku li zimanê Kurdî wek zimanê perwerdehî li her di hemû qadên jiyanê de were xebtandin dersên bijareyî wek riya pêşî ji bo vê fersendek gelek baş û fersendek pir baş û hefta çûyî jî seredana wî jî qediya 2 hefte hebû ji bo ku seredan were kirin li ser vê yekê nivîsek jî nivîsîn gava ku li dibistanan bi dersên bijare wek dersên bijare eger ev ders batana xwendin û ew kesên ku ji üniversiteyên me xwendine me mezûn kirine ji lîsansa bilind wek mamoste batana tayîn kirin bêguman ew ê ew eşq û daxwaz û lêxweyî derketina Kurdî hêbêtir bi dilxwazî û dilxortiyek hêçêtir derketin ravê. Pirsgirêkeke herî mezin jî kêmasiya mamosteyan e. Mamoste niha mesela di dora belkî di dora 1500 kesên ku ji lîsansa bilind ji Mêrdînê jiya me û ji ciyê de mezûn bûne hene û dixwazin ku wek mamoste bên tayîn kirin lê heta niha wek mamoste natin tayîn kirin di vê yekê de bi rastî em bi xwe jî dibin yanî zordaniyeke mezin tane çinkî ew xwendekarên me yên ku ji van beşa mezûn bûne dixwazin ku wek mamoste tayîna wan bên çêkirin û dewlet jî vê yekê demeke zûtir rojeke zûtir êdî bike ku ji zimanê Kurdî tevî were dibistana bê xwendin ji vê yekê gelek gazin hene. Yani ew xwendekarên me her roj gazina xwe di vê yekê de tînin ziman desthilatdarên siyasî soz dan ku ew ê wek mamosteyên Kurdî wan tayîn bikin lê heta niha çê nebû ez hêvîdarim ku ew guh bidin vê banga me û bi sedan bi hezaran niha kesên ku ji üniversiteyên me mezûn bûne û wek mamoste dixwazin bên tayîn kirin em dixwazin ku ew rojekê zûtir wek mamoste werin tayîn kirin. Werin tayîn kirin ev daxwaz jalê be. Ev daxwazan min tenê nîne daxwaza hemû yani. Hemû kesên ku di Kurdolojiyê de dixwînin bi vî çavî bi vê hêviyê dest bi vî karî kirine loma min vê hêviya van xortêha neşkenin çinkî di mehberê xwendekarekî me mixabin rabû întihar kir xwe kuşt. Ji bê hêvî tî bû ew. Loma em ji desthilatdarên siyasî hêvî û rica dikin ku vî karê ha bi derengî nexin rojekê zûtir mamosteyên Kurd tayîn bikir em ji malbatên Kurd jî ez bi xwe hêvî û rica dikim ku ji ber ku fersendek li Kurdî li pêş wan derketiye
وی فرسندی هندانه کن زاروکن و بشینن برای زمان کردی پروردهی وقت درس که بجاره و جی بستینن یعنی کردان ما فهم خود روزه که ده هندانه که نکی که روزه که ده بستینن اف یعنی پرسه که مرحله که درجه دمواریه که درجه هدی و دوی دمواریه ده زمان کردی بگو من ولی چهار سر کردن ترکیه وقت برنامه وی که کیف شخویه کدای برخو اوی چهار سر بکن İnşallah emji ve ki hevitken. Böyle megote Ferangazanisten civaki dikkat afade böyle xebatek peşine aviliye girin geciber ve ki emli serveye ki ağfin zbavermiş bu peşvetuna zamanı Kürdi ve tepkari yek mazım ve de o gemasi yanjı gelek gemasi yani vanke gemasi yanjı şole rake. Böyle zamanı Kürdi zamanı devlemendi zamanı gelek hoşçe helbest ام دبینجا بله فلات الجيش بخاطر زمان ولسر بناوي في برتقا جرينج دبينن بريز عبد الله كرام ام خوازن شويه هلبستك طالب كلمه كارنجما كرم اخوي بيغم از بكيف خوشي هلبستك بكردي هلبستا في كتابها ناوي خو هلبستا بناوي بخاطر زمان ودستينه هلبستك درجه د سال 900 هاندا هات بنویسین از في نوی هلبستا درج لی هلبستك بناوي بوكا ماليت خوزم جوارا بخوينم از هیوی دارم اوی گودارین ما کسیم کج هلبستی حستکن گلک بعجبین از هیوی دارم کج حسبکن بعجبین ناوی هلبستی بوكا مالي بوكا مالي مال همو مال مزن کردان بو دری مالی لسر پشته وکری بچون و هاتن به میوان بو گاوا کو تاری دکت ارده و دبو ایوار پشتی که گندیان شیوا خود خوار لمال همو صوبت شند بو وک هرجار جیروک و جیروانوک گوتن و متلوک جارنا بتی درخستنوک جارنا بدنگ بلوری ازیس جارنا بدنگ زرنه تیز جارنا بدنگ البانه جارنا بگرمینا دفه و بشاهیا دیلانه جارنا با آویتنا بر هوا دنگ بیجان جارنا لسر پرسین ولات این سر ایشان شین دبو لمالا همو صحبت هاوین و زوستان بمنت و روژه که گوری دپه جاردن جندرما آویت سرگند آگر بردان خانیان نهشتن تشتکرند نچار همیان برای خداریا باجر کار سرراست نچو هر تشت سرجیر هر کچو لباجر کم بون میوان نما کسی دریوان خست کا او گشی کا او خوشی کا او شبیر کا او صحبت کا او کلام بسردا درد درباسیه جنپنا جنو زاروکان قره مالیه که طول دگریا لکچان رابو دل کت گچکا جیران مالا همو به ترکان را مرواتی دانی گچا ترک جلاوک را بجنیتی آنی ایدی 21 نفرین مالا همو دفج کردی بردان لمالی نما پیوین جبو خاطری بوکا مالی حیف بریا کو خرابه به امروز بریا کو خرابه به و سر دندانا ترکان رهبه ده مرو بوان دسکنی دستری شاد بو مال همو مال مزنه کردان بو gelek spas bezavlakran gel besteka gelek hoş وقتی آویزی gelek براستی گرام بوم gelek باش باید besteka gelek hoş gelek spas هی دارم به عجباندن بخاطر تزمان و هلبستیم ویدیو رایینه لسر زمان لسر حساسیت بگرانی هلبستیم که دوی کتاب داجیستن لسر خبطاندن زمان لسر لزمانی کردی خواهی درکتنی مثلا او کسیم که زمانی کردی پیوینی شرم دکین لسر وان کسان تشتیم بوی اوی وقتا ما هبیا منی هلبستک تجوار بخانده لی از باور ما دمجی مخابرین وقتی منم مجی فهمی که چوا در باز بود اری براستی صحبت که خوش بو برز گران ام گله کیف خوش بون و ایرو لبدری بون اجي جالك سباس كم جتارة تشاشيرة سركتن دو وشانغريا ولا تخوزم هيبي دارم هوني هيبي ترب سرب كevin و چقدر شو مسرجيت كevin ويجد بيني
Gelek spas disa Brez Abdullah Kran bere temaşamaya şair davya hertede megote akademisyen Brez Abdullah Kran ve derebo bere nivîskari Ferhang Azanistên civakî megote ben hemek protekek gelek giringe û hêjaye em piranî li ser vêyekê û li ser zimanê Kurdî axivîn. Davya hefteyê bi mijarên din devam dike. Dadgeha Cezayî Girana heştê a Enqereyê der heqê 26 Kurdên sürgün ên ku heta niha îfade nedane û li dervê welêt dijîn biryara qefaltinê betal kir heke di nav sê mehan de vegerin Tirkiyeyê deneyên desteserkirin.